Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruna atas nama Andi Nova Ramadan, jurusan Nautika, NIT 1941111, Peloton B2, Kompi Bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruna Madya semester 4 atas nama Andi Muhammad Kausar Syarif, NIT 1941112, jurusan Nautika, Kompi B, Peloton B2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Taruna Madya semester 4 atas nama AM Abdi Mengampara, NIT 1941113, jurusan Nautik, Kompi B, Peloton B2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Abraham Epio, NIT 1941114 dari jurusan Nautika, Peloton B2 dari Kompi Bravo. Terima kasih. Mohon izin perkenalkan, nama saya Ahmad Ghazali, NIT 1941115. Saya Taruna Madya semester 4, jurusan Nautika, Kompi Bravo, Peloton B2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, perkenalkan nama saya Adi Alfian, Taruna Madya semester 4, nomor induk Taruna 1941116, Kompi Bravo, Peloton B2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan diri. Taruna Madya semester 4 atas nama Aditya Febransa Anas, NIT 1941117, jurusan Nautika, kelas Nautika 4F, Kompi Bravo, Peloton B2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri. Taruna Madya semester 4 atas nama Ahmad Fauzi, NIT 1941118, kelas Nautika 4F, Kompi Bravo, Peloton B2. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ali Hidayat, NIT 1941119, Taruna Madya semester 4, Kompi B, Peloton B2. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruna Madya semester 4 atas nama Alfareza Rahman, nomor induk Taruna 1941120, jurusan Nautika, Kompi Bravo, Peloton B2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Taruna Madya atas nama Andi Fadalim, NIT 1941121, jurusan Nautika, Kompi Bravo, Peloton B2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Andi Hidayat Kurniawan, NIT 1941122, jurusan Nautika, Taruna Madya semester 4, Kompi B, Peloton B2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruna Madya semester 4 atas nama Andi Muhammad Aljihan Robbani, NIT 1941123, jurusan Nautika, Kompi Bravo, Peloton B2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andi Chandrigang Kaparenrengi, NIT 1941124. Saya Taruna Madya semester 4, jurusan Nautika, Peloton Bravo, Kompi B2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Lelan D1941125, Peloton B2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, perkenalkan nama saya Andi Yusuf Fajar, Taruna Madya semester 4, Kompi Bravo, nomor induk Taruna 1941126, Peloton B2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin memperkenalkan diri. Taruna Madya semester 4 atas nama Andre Agionensa, NIT 1941128, jurusan Nautika, Kompi Bravo, Peloton B2. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruna Madya, nama Arisa Dewo, NIT 1941129, jurusan Nautika, Kompi Bravo, Peloton B2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Taruna Madya semester 4, jurusan Nautika, atas nama Aryo Gisagala, NIT 1941130, Kompi Bravo, Peloton B2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Taruna Madya semester 4 atas nama Asmara Wadani, NIT 1941131, jurusan Nautika, Kompi Bravo, Peloton B2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruna Madya semester 4 atas nama Bakti Febrian, NIT 1941132, jurusan Nautika, Kompi Bravo, Peloton B2. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Mohon izin Pak memperkenalkan diri. Taruna atas nama Christian Theodorus, lulusan Mangika, NIT 1941133, Kompi Bravo, Peloton B2. Sekian, terima kasih.